Mwongeye kwirirwa neza mwese bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Mutarama TV. Reka twizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza cyane. Turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2025. Munyemere bagezeho amakuru agezweho muri kano kanya. Muri aya makuru rero ndababwira yuko ubuyobozi bw'ingabo hano muri Kivu y'Amajyepfo bwamaze gushimangira yuko bwamaze gutangiza operation ikomeye cyane. Ni operation iraza gusiga bigaruriye ibice birimo Goma, ibice birimo Bukavu ndetse na Kamanyora, ngo ni mu rwego rwo kwerekana neza yuko bazanywe no gucunga umutekano ndetse no kubohora ibice byose byamaze gufatwa n'umwanzi nk'uko bigaragara. Aya makuru kandi amaze gushyirwa ahagaragara n'ubuyobozi bw'ingabo ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'uko bivugwa ko hari indege z'intambara zimwe na zimwe zikomeje guturuka mu gihugu cy'u Burundi, ubundi izindi zigaturuka mu bice bya Kisangani ziganjemo amadrone. Aha kandi binavuga ko ariko uruhuri rw'abasirikare bakomeje kugenda bahurira muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira rero nawo ukomeje kugenda ugerwa amajanja n'inyeshyamba za M23 nk'uko byakomeje kugenda bivugwa, nyuma y'uko izi nyeshyamba nazo zikomeje gushimangira ko zaba zishaka kwigarurira iyi Uvira. Ariko kandi ndagaruka ku makuru akomeje kugenda avugwa. Generali Neva cyangwa se President Evariste Ndayishimiye yongeye gushimangira ndetse anagaragaza neza yuko nta muntu n'umwe uzagerageza gusatira imipaka y'igihugu cy'u Burundi. Aya namwe makuru dukesha amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Hari ingaruka zimwe zamaze kugenda zijya hagaragara ndetse zimbi cyane zamaze kugenda zigaragazwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi ku ifungwa ry'imipaka by'umwihariko ku ruhande rw'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko rero kuva u Burundi bwafunga imipaka cyangwa se bwayugara, ingaruka zikomeje kuba nyinshi ku banyagihugu b'Abarundi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ariko kandi ndakubwira yuko abasirikare bagera muri babiri bari basanzwe bakorana na General Chiwewe Songesa, by'umwihariko bakaba bamaze gutabwa muri yombi nyuma y'amakuru nkikomeje kugenzura ndetse no gutohoza neza avuga yuko haba haburijwemo coup d'etat iyo General Chiwewe Songesa wahoze ari umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, kugeza ubu ngubu akaba yarajyanywe mu biro bya Perezida Tshisekedi. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mudukurikiye muri kano kanya, kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, haba abari hano mu Burundi, abari mu gisagara cya Bujumbura, abari Igitega, abari by'umwihariko Bururi, mu Kayanza, abari mu Cibitoke, abari Ingozi, abari no mu yandi makaritiye amwe namwe mu micungararo y'ibisagara bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Mwese ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza kumererwa neza. Abari mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'andi mwese ndabifuriza ibihe byiza. Bwota amasimbi, reka mbasabe gukanda subscribe kubageza hano bwa mbere kugira ngo mubashe kuzajya mukurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu munabisangize ku nshuti zanyu. Munyemerere rero n'ubundi mpere hano muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikomeje kugaragara. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo avuga yuko umubare munini w'ingabo ukomeje kugenda wisukiranya muri ibi bice. Ni nako kandi ibikoresho bya gisirikare nabyo bikomeje kugenda byiyongera muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi ukomeje kugenda usa naho uberamwo ibintu bitandukanye, cyane cyane ubona yuko urugamba rukomeje kugenda ruhategurirwa mu buryo bukomeye cyane. Amakuru akomeje kugenda tugeraho cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bishimangirwa, bikomeje kugenda bigaragaza ndetse binerekana neza yuko bimwe mu bikorwa bigiye bitandukanye byongeye gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko n'ubundi hano muri Uvira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye hakomeje kugenda hategurirwa icyo twakwita urugamba rukomeye cyane. Twifashishije amakuru akomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, amakuru akomeje kugenda atangazwa n'ibitangazamakuru byo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibitangazamakuru bya hano mu gihugu cy'u Burundi, bivuga ko ubu noneho urugamba rwamaze gupangwa ndetse rwamaze gushyirwa ku murongo ku ikubitiro, ngo barashaka kwigarurira umujyi wa Goma ndetse iyi Bukavu yo ngo baraza kugerageza kuyifata mu buryo bworoshye. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yemeza neza yuko haba hari indege zimwe na zimwe z'amadrone zishobora kuzajya zihagurukira i Bujumbura, izindi zigagurukira i Kisangani. Ibi byose birimo kuba mu rwego rwo kugira ngo barebere hamwe rero uburyo bakwisubiza ibi bice
Ibi byose kandi bikomeje kugenda biba mu gihe bamwe mu basesenguzi bakomeje kugenda bashimangira yuko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikomeje kugenda zigerageza ndetse zikomeje kugenda zisa naho zitandukira ibikubiye mu masezerano baherutse gusinyanya n'igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande kandi amakuru atugera avuga yuko uyu mutwe wa M23 ukomeje gushushubikanya ndetse no gusaba yuko ibigendanye n'indwano byohagarara mu gihe kugeza amagingo aya ngaya bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa byerekana ndetse bikaba bikomeza gushimangira ndetse binerekana neza yuko ngo bakomeje guterwa ubwoba na bimwe mu bikorwa bikomeje kugenda bigaragara, ibikorwa bishobora kuzahindura ibintu cyane cyane yuko ari ibikorwa bigendanye no kwegereza intwaro ahagenzurwa cyangwa se ahari ibice by'uyu mutwe wa M23 nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Hagati aha kandi nyemerera nkubwire yuko hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo usibye ibikomeje kugenda bihavugwa, ku ruhande rw'u Burundi hari amakuru akomeje gushimangira ndetse akaba akomeje kugenda anagaragaza ndetse anerekana neza uburyo ibintu bikomeje kugenda bizamba. Hari amakuru avuga yuko rero ibigendanye no gufunga imipaka cyangwa se kuyugara bikomeje kugenda biba ibibazo bikomeye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma by'umwihariko imibereho y'abanyagihugu ikomeza kuzamba ndetse ikaba ishobora kuba yaba mibi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Amakuru atugera avuga yuko ifungwa ry'imipaka cyane cyane ihuza u Burundi ndetse n'u Rwanda byaba byaragize ingaruka zikomeye cyane ku baturage b'i Burundi nk'uko bigaragara. Ibi ubwabyo bikomeje kugenda bishimangira ndetse binagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda bizamba ndetse binafata indi ntera. Nubwo bihagaze bitya kandi cyangwa se nubwo bikomeje kugenda bitangazwa bishya, abaturage ku ruhande rw'i Burundi bakomeje kwamaganira kure by'umwihariko ifungwa ry'imipaka, bakavuga yuko ifungwa ry'imipaka rikomeje kugira ingaruka ku buzima bw'abaturage cyane cyane yuko hari byinshi bakuraga mu Rwanda ariko ubu ngubu bakaba batakibibona cyangwa se bakaba batabasha kuba babironka. Ibi ngibi rero nibyo bikomeje kugenda bituma abatari bakeya bashimangira ndetse bakavuga yuko ibikorwa byose bigendanye no gufunga imipaka ari ibintu biteye ubwoba. Bakaba bakomeje gusaba abaturage kuba abaturage kuba by'umwihariko batanguza imyerekano kugira ngo babashe kuba bakwinjira mu bikorwa bigendanye no gusaba leta ya Kongo by'umwihariko n'iyo Burundi kumvikana bagafungura imipaka cyane cyane yuko ari ingaruka zikomeje kuba ku banyagihugu b'Abarundi cyane. Hanyuma imisi 8 by'umwihariko nyuma y'iyicwa ry'abaturage bagera muri 6 bo muri komine Nyabiraba bishwe n'imbonerakure, urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi nyine mu gihugu cy'u Burundi, icyemezo cy'urukiko rwa Bujumbura n'ubundi cyatanzwe kuwa kabiri tariki ya 8 Nyakanga kikaba by'umwihariko cyaje by'umwihariko gisa naho gihamya ibyaha aba baturage bo mu mbonerakure. Urubanza rwasuzumwe kuwa mbere rwasojwe hafashwe ibihano bidakaze by'umwihariko kubaregwa. Urukiko rwagabanyije abakatiwe rero mu matsinda 3. Itsinda rya mbere ryarimo abaregwa bashinjwaga rero nyine gutegura ndetse no gukora ubwo bwicanyi. Iryo rigizwe na Aloys Hakizimana, Alexandre Ndikumana, Innocent Ndayisenga, Flegisi Ntirandekura ndetse n'uwitwa Kennedy Manirampa, Innocent Ntirampeba, Jean Pascal Nahishakiye, Daniel Nyandwi, Elize Ndayikengurukiye ndetse na Samuel Ndihokubwayo. Aba bantu 10 rero bakatiwe igifungo cya burundu by'umwihariko kandi bategekwa kwishyura miliyoni 150 z'amafaranga y'u Burundi nk'indishyi y'akababaro nyine ku yabahohotewe. Bizongeye kandi barindwi ba mbere kuri uru rutonde bagomba no kwishyura andi miliyoni 10 nk'uko iyi nkuru rero tuyikesha by'umwihariko iradiyo y'abanyagihugu. Itsinda rya kabiri ryari rigizwe kandi n'abakurikiranyweho ubufatanyacyaha aribo Aline Kwizera ndetse na Egide Ndayishimishe
by'umwihariko bombi bakatiwe igifungo cy'imyaka 20 kandi bategekwa gutanga ihazabu ingana n'imiliyoni 15 z'amahera y'amarundi. Itsinda rya gatatu yarigizwe n'abayobozi b'inzego zibanze bakurikiranye rero kunanirwa gufasha umuntu uri mu kaga ni Meshake Nduwimana ndetse n'uwitwa Ndikumana ndetse n'uwitwa Nahimana ndetse na Edi ndiho kubgayo buri wese yakatiwe igifungo cy'imyaka 3. Kwikubitiro abantu 20 by'umwihariko barakurikiranwe ariko 16 gusa nibo rero bakatiwe. Moise Bigiruhirwe Leonce witwa Mitabavuma Eric Nduwimana ndetse na Frenard Nahumvukiye bo bamaze kugirwa abere. Mu gihe rero kiburanisha umushinjacyaha yashimangiye ko ibyo byaha byateguwe by'umwihariko agaragaza nk'ibimenyetso urutonde rwashyizwe by'umwihariko ku biro bya paeji programu ishinzwe ubukungu n'imirimo y'urubyiruko mbere gato y'ubwo bwicanyi ruriho rero n'amazina y'abo bantu bibasiriwe nk'uko bigaragara. Ni mu gihe benshi bavuga yuko nubundi guhagarara kigabo kw'ingabo z'u Burundi bifite ishingiro mu gihe baboneka yuko mu gihe nubundi intambara yakwegera imipaka ihuza u Burundi ndetse na Kongo hashobora kugaragara ibikorwa biteye ubwoba, ibikorwa bishobora kuzatuma ibintu bishobora kuba byazamba ndetse bigafata indi ntera. Hanyuma hakomeje kuvugwa amakuru agendanye na kudeta bivugwa yuko by'umwihariko yaba yaburijwemo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yibanza akomeje kugenda tugera avuga yuko abofisiye by'umwihariko bagera muri 2 bakoranaga byafi na General Chiwewe Songesa bamaze gutabwa muri yombi. N'inzego z'umutekano zirimo urushinzwe iperereza mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zataye muri yombi abofisiye bakuru 2 bakorana bya hafi n'umujyanama wa Perezida Felix Tshisekedi cira mu bikorwa by'igihe bya gisirikare General Chiwewe Christian Songesa. Abataye muri yombi ni General Major Maluise Nyembo wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya General Chiwewe mu gihe yari umugaba mukuru w'ingabo za RDC ndetse na Lieutenant Colonel Mwiza ushinzwe umutekano wa Chiwewe. By'umwihariko General Major Nyembo ndetse na Lieutenant Colonel Mwiza bafashwe mu gitondo cyo ku itariki 9 Nyakanga 2025. Gusa ibyo bakurikiranywe by'umwihariko bivugwa ko byaba bifitanye isano n'amakuru agendanye cyane cyane na kudeta. Amakuru rero yitabwaga muri yombi ryabo ofisiye yakurikiye by'umwihariko kandi avuga ko General Chiwewe Songesa yashwanye na General Jean-Claude Iyava Kabeya saa 8 z'urukera by'umwihariko ubwo bari ku biro by'inama y'igihugu y'umutekano. Byavugwa ko kandi nyuma yo gushwana na General Iyave General Chiwewe yagumye rero ku biro by'inama y'igihugu y'umutekano kugeza bukeye, gusa icyo bapfuye nacyo ngo ntabwo kigeze kimenyekana. Generali Yave rero yabaye umwe rero mu bizerwa ba Perezida Tshisekedi ubwo yajyaga ku butegetsi mu mwaka wa 2019 ndetse nawe yari yatawe muri yombi tariki 16 Kamena 2025. Gusa kugeza ubu bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa rwose nkomeje kugenda nkurikirana nuko kugeza amagingo yangaya haba hateguye ibintu bigendanye na kudeta, akaba ari yaje kuba isa naho ibintandaro ibikomeje kugenda bigaragara hano ku butaka bwa Kongo. So bwa mbere kudeta yabibaye ikaburizwamo iyi nshuro nyinshi byagiye bibi. Hanyuma reka tugaruke mu kanya tubyitsaho ndetse tunarebera hamwe mu byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.